Asikubingelele siphinde sikwamukele kule channel bengabe umusha siyacela wenza ubulungiswa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona wonke amavidiyo amasha esofaka kule channel. Ungizwe umcuni waJohn Ukhozi FM ngonyaka 2008 waqala ukwenza uhlelo lukaMaskandi usikiya ngengoma ngobombisana uJathi Ugodo. Kwenye amavidiyo ke etrendayo kwenye ukuxhumana uveza la ukuthi ke yena wafika emsakazweni ezo replace uKhathide. Nansi ke iclip esikuhlanganisele yona ke ezizwele. Sizozwa nokuphala kwakho kwi-comment section kodwa ke Ungizwe Mchunu uyachaza la obekwenye yama-podcast obabili uNtshatha wa overwhelm udumo uNtshatha mayeqashiwe hambana nobheka icele njengoba ngikhuluma nje egcele ngasengasanaki nomsebenzi ebuye love manje eseqala ukuhlupha base ngiqhamuka mina kwatholakala ukuthi mina ngiyi-replacement kaKhathide. Mase ngiba i-replacement kaKhathide angangalithatha lo advantage mina uKhathide ngabe wahamba ngifike emsakazweni ukube ngangomuntu omubi kodwa mina ogcine emshiye emsakazweni nilo qiniselela uyalazi ejuleni kwenhliziyo yakhe uyalazi ngishiya idlozi lakhe uKhathide ngoba usengapha ngakuthini uyalazi noJehova wakhe uyakwazi lokho ukuthi ngangaba mina mina ngikwazi kanjani ngasuka lapho mina ngathatha yonke le information engitshelwa abaphathi ngabuye mina ngazohlala noKhathide ngoba sengimfunde kahle ukuthi umuntu onjani ngathi mina mfowethu la mina ngizoba yithuluzi lokuthi wena phelelo umsebenzi mina mfowethu bengi-excited ngawe ngijabule ngawo ngikuze ngishusakaza uyijongo ngendlela owenza ngayo ukwazi ukuyibamba into yethu kade siphathela bobhodloza successfully isihlule wonke umuntu ngakho ke angikwazi mfethu ukuthi mina ngizoba yithuluzi bathi mina behlulwa yini uma bengasakudingi bexosha kunoma bezosebenzisa mina ngibe yithuluzi mina lokuthi wena izingane zakho zilahlekelwe ngumsebenzi ngabangane-ke wayengakabi nangane-ke shembawu esayikholelwa nje yabo. Singathanda ukuze ukuphela kwakho kwi-comment section emva ukuzwa ke le nkulumo ke esikuhlanganiseleyo na kanjani-ke subscribe ushare ucommente sibonga kakhulu indaba zikaBhoqo Online News YouTube channel. Danko.